Magsaya pagkat narito na ang anak ng Diyos na lumikha, upang tayong lahat ay mailigtas niya sa mundo na puno ng sala. Maganap tayo't magpasalamat kay Jesus na tagapagligtas. Umawit tayo ng mga papuri, luwalhati kay Cristong Ari. Tayo na't salubungin, ihayag kabutihan niya sa atin. Ang pagmamahal niya sa atin walang kupas, kabutihan niya'y laging wagas. Magsaya pagkat narito na ang anak ng Diyos na lumikha, upang tayong lahat ay mailigtas niya sa mundo na puno ng sala. Maganap tayo't magpasalamat kay Jesus na tagapagligtas. Umawit tayo ng mga papuri, luwalhati, luwalhati kay Cristong Ari. Ipagpundi ang Cristong Hari, umawit ng papuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri. Ang lupa't kalangitan, lahat ay nag-aawitan, sa Diyos nananambitan, mapasa amin ang iyong kaharian. Ipagpundi ang Cristong Hari, umawit ng papuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri. Umawit ng kagalakan sa kanyang kadakilaan, tambuli ay iyong hipan, Cristong Hari, ating parangalan. Ipagpundi ang Cristong Hari, umawit ng papuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri. Ang lupa't kalangitan, lahat ay nag-aawitan, sa Diyos nananambitan, mapasa amin ang iyong kaharian, Cristong Hari, purihin ka.
The parish church of Nuestra Señora de Gracia in Mabalacat was founded in the year 1712 through the fulfillment of the Augustinian Recollects mission for Pampanga and Tarlac, with Mabalacat becoming the focal center for missions. Surrounding the parish is Santo Niño Parish, Bamban Tarlac on the north, Santo Rosario Parish, Tinabang Magalang on the east, Clark Air Base on the west, and San Rafael Arcangel Parish, Mabalacat, Pampanga on the south. Professor Lino L. Dizon, author of The East of Pinatubo, mentioned that the importance of Mabalacat in terms of the Recollect Augustinian Order's mission in the Philippines during the Spanish period is a significant point that the existing generations in the town have forgotten. With the three pioneer Recolletos, Father Andres de San Fulgencio, Father Manuel de San Nicolas, and Father Juan Santo Tomas de Aquino, the mission for Upper Pampanga has succeeded. Thanks to Father Andres, the Mabalacat mission was founded. Aside from demonstrating spiritual acts as his primary labor, temporal matters have also been evident through the building of houses and sowing of farmlands during his tenure, which is a visible sign of reduction, the Spaniards' procedure of Christianizing and conquering the islands. On September 3, 1717, based on his relatos to his superior, Mabalacat had already become the mission center in the Upper Pampanga mission, with at least 1,000 souls present. As the mission for the Upper Pampanga went on, a number of 26 Recollect missionaries served the Mabalacat parish as the head priests during this time. The last Recollect missionary assigned for the Mabalacat parish was known to be Father Gregorio Bueno de la Virgen del Romero, a native of Tarazona, Aragon, Spain. On November 30, 1875, he was appointed as the parish priest of Mabalacat with a total population of 11,163 devotees. The parish elevated into a vicariate status under the patronage of Nuestra Señora de Guía during the Estado General of 1879. This elevation equals the parish as the seat of the Vicar Foreign of the Upper Pampanga Mission. Through the Recollect Provincial Chapter in the year 1876, it was on November 24, 1881,
that the parish of Mabalacat was entitled as one of the prioratos or head parishes over the entire San Nicolas de Tolentino province of the Philippines, along with the municipalities of Balayan in Batangas, Santa Cruz in Zambales, and Boa in Marinduque. When the Philippine Revolution reached the localities of Pampanga and Tarlac in 1896, some recollect missions in Upper Pampanga prompted closure for abandonment. However, Father Bueno remained steadfast in his spiritual talk in the Mabalacat parish. It was on July 10, 1898, when a number of distressed people of Mabalacat were believed to be ordered by a conspicuous family to howl Father Bueno from his convent. Furiously, it was said that the 66-year-old priest was publicly shamed prior to his death at the hands of a firing squad. Prominent traditions noted that his last words were in a form of curse that Mabalacat would cease to flourish. A curse that the Mabalacat people will never forget. The story of the Mabalacat curse was brought from one generation to the other, resulting in its association to the dreadful experiences in the town. Nonetheless, the devotion of the Mabalacat people to Our Lady of Grace was known to be stronger than the curse. Though repairs for the parish were made due to the destruction brought by the Second World War during the term of Father Jose Bondo from 1935 until 1949, the image of the seated Mater Divinae Grati was installed during the tenure of Father Felipe Roque from 1949 until 1959. Father Felipe was inspired to have a carved copy of the image at the sanctuary of Porta Angelica, Rome, and San Giovanni Rotondo, Foggia, during one of his trips to Rome. The installation of the seated image shows the early devotion to Our Lady of Grace. An interview with Dr. Amada F. Tuaza, former Parish Pastoral Council Coordinator of Our Lady of Grace Parish, substantiates the people's devotion to Our Lady of Grace. Dakala mamadi apong itang Kindolores nung kanang itang batuay sinabat ulit ping paniing pangadi prosesyon, rosaryo, itang gagawan kay itang King Dolores Mascopata ito or nano ating kanang sinabat maragula batu banta lungugin da nung nga di makaitang miras ng tao nga nagkakini. On September 21, 1972, until January 17, 1981, martial law became effective under Proclamation Number 2045 by the late President Ferdinand Marcos. Though the safety of many Filipinos were known to be at risk, religious freedom was still present. Dr. Tuazon asserts that Mabalacat people would offer novena prayers in honor of Our Lady of Grace for various intentions concerning current events. On June 15, 1991, the Pinatubo eruption was considered as the second Torres, para karing magmasusik ng Aldon karelang kebaitan lalong-lalo na i Joniel Guevara, para king malagwang kapaldanan da di Joel Miklat, Aurora Bautista, Rosalina Conanan, Juanita Lakap, para king maldang kaladutwa lalong-lalo na di Alejandrina, Alejandro, Anselma, Rosario, Juliana, Marcela, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Leon, Aurea, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Antonio, Dionisia, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Salome, Lucas, Consuelo, Juanita, Lilian,
Dennis, Isabel and Bernardino, Corazon, Maria Rosario and Servando, Raquel, Victoria and Antonio, Consolacion and Isaac, Ricardo, Mirna, Rosita, Virgilio, Jesus, Carol Marcelina para kayang 40 days, Bonifacio, Leticia, Ligertado, Rosalina, at ding maldang kaladwak ng purgatorio. Ipagpundi ang Cristong Hari, umawit ng papuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri. Ang lupa't kalangitan, lahat ay nag-aawitan, sa Diyos nananambitan, mapasa amin ang iyong kaharian. Ipagpundi ang Cristong Hari, umawit ng papuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri. Umawit ng kagalakan sa kanyang kadakilaan, tambuli ay iyong hipan, Cristong Hari, ating parangalan. Ipagpundi ang Cristong Hari, umawit ng papuri, bawat lahi, bawat lipi, sa Diyos ay magpupuri. Ang lupa't kalangitan, lahat ay nag-aawitan, sa Diyos nananambitan, mapasa amin ang iyong kaharian, Cristong Hari, purihin ka.
Ngayon ikimpawat kanta, kindalita pamukulat. Ilagyunig pa, punanak po ng Espiritu Santo, Amen. inginu manatili kay kayo, At kaya kanti mo rin, mayabak po kay kayo nga. maya payatak po ako. Giningal to, pungiti kay katayang ka pagmasusyan at pagselebran ang solemnidad ng Cristong Ari. Ulinita, panagkat kay kayo,
king kabitisan ng Cristong Ari, ibilitala po, ng kakatampit-bit at daralan ng personal kay donan king Diyos, ganiting banalamista. Kanakantalang yan, king lugta. Bangganita pagandamana ning ginuing kakatang panalangin, agdanagnan, iyag kastangin ing kapanisyan, karindabadantang kasalanan. Magkumpisal ko, Diyos na may paintutu, at kaya kayo kapatid, huling may kasala kong bina, king isip, pamanot tapat, at miyayalwang kakulangan. Huling hitay panikapuko kang Santa Maria ang Kapilan Mambirhen, karing sablang anghel ang Pong Santo, at kaya kayo kapatid, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginutamo. Diyos sa mayupayang duto, pagaluan ang tamo, at kimpangapatao na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, kimpye alanganga. Amen.
Manalangin tamo. O Diyos, taigpam. Inyang pignasan mong ipakit kay kami king ikay Panginoon ding sabla ginuring hanggang tao. Inubod me kay kami Jesus, anak mo, ing mapakumbaba ng talasuyo, ning kay kang lugod. Ami daon kim biena babo, ning krus alang-alang kim mabilog Ika-21. Pagaluban mo kesa ng sapat na kasal pantayanan, makabalong ibat kaya king ingpaman yuyu, ya, ingpamag-ari, at ingpamiyampang kimbyemi, para karing keking kapatad, ya, ingpamagkamit tula at saya, ay na alako kay kami ning ninuman. Itiyadwan mi, king lagyo ng Kristo, at kekang ari at ginu, manggaman king alanganga. Amen. Mumunang pamamasa. Pamamasang ibat king libro ning propeta Daniel. Kaniting pamanakit daikit ko king kaba ning bengi. Ikit ke ing meto nga kalupa ning anak ning tao. Lalapitan na ako, makapadurot ya king biga. Mintaya ketang mabibiye kapilan paman, at mi pakilala ya keya. Mi pagkaluban niyang upaya, dangalan at kayarian, banding tao, ring sablang bansa, lahi at salita, sa iwande. Ingkeyang kayupayan, manatili, king kapilan paman, ating kayariana, eya, miwakasan. Ing amano, minggino. Salamat, King Diyos. Hingginu Ariya, makaganiya king kamalan. Hingginu Ariya, makaganiya king kamalan. Hingginu Ariya, makaganiya king kamalan. Hingginu mimalan yang sikanan, migbabatyang upaya. Hingginu Ariya, makaganiya king kamalan. Hingyatu matatagya pundasyon, kapilan man e maugon. Ing trono mo, o Gino, matatagya, manibat na kanitang minuna, at ika, at tinaka, bayo pa, migmula, ing sabla. Hingginu Ariya, makagani yaking kamalan. O Gino, dingke kang kautusan, alalang kayangganan, ingke kang toknangan, sidsadya king kabanalan, kapilan paman. Hingginu Ariya, makagani yaking kamalan. Kaduang pamamasa. Pamamasang iba't king libro ning kapahayagan. I Heso Kristo, ya ing tapat a saksi, ing peka mumunang dili karing sinubling mebye, at peka pundaring ari keti king yato. Kaluguran na katamo, at king kayang kamatayan, timawa na katamo king kasalanan, at gawa na katang lahi daring ari at saserdote, ban sumuyo king kayang Diyos at ibpa. Kang Heso Kristo, ulinita, miyabye ing ligaya at upaya, angga king kapilan paman. Amen. Ya ing daratang babo ring biga, akit dering sabla, pati naretang pinandos keya. Kumyakla ring sablang bansaning yato, uli na ning depat da keya. Itiya ing katutuan. Amen. Ako ing Alpha at ing Omega, nga na ning ginang Diyos ang mayupaya king sabla. Ing Diyos ning kasulukuyan, ning milabas, at ning payintungol. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos.
Wan niya ang daratang ng kayarian David ay patam. Inginu manatiliya kay kayo, At kaya kaan timurin. pamamasa king may pabalitag pangkang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Ika-21 daring udyo, nga nang kinutang Pilato kaya. May akibat si Jesus, iba't kaya ite o ating aliwang sinabi kaya tungkol ka na. Udyo kuwari, nga nang kinutang Pilato. Ding sarili mong kabalen, at ding pamuntok daring saserdote, de lara ka kanak. Nanawaring depatan mo. Pekibat ng Yesus, eya para keting yato yung kakong kayarian. Nung yung kayarian ko keti yaking yato, ding kakong talasuyo, makilaban laban, kumiyabye, karing udyo. Dapat yung kakong kayarian, yapin king yatong iti. Imburi mong sabihan, nga ng Pilato, metong kaping are, may kiba si Jesus, ikaw, ang sasabing ari ko. Iti yung sangkan ng bakit mibait ko at di natang kede king yat, ban mo nye patutu king katutuan. Makirandam ya kanak, ing ninumang makapanig king katutuan. Kapatid, ang mayap ng balita ng kaligtasan. Kapuriang keka o Kristo. Before we go to our reflection and meditation, we first invoke the enlightenment of the Holy Spirit, saying, "Come, Holy Spirit, come, by means of the powerful intercession of the flame of love of the Immaculate Heart of Mary, your well-beloved spouse." Amen. Ngini pong aldong ay iti Solemnidad ng Cristong Ari. Palakpakan tayo po. At ngayon aldong ay iti, for the very first time, kaya king kagatampis samban. Ing makagayak a Cristong Ari, aliwaya anyu. Ing Cristong Aring akakityu, sana namu, deng sokkom, i-flash de, king screen, itang Cristong Aring aita, amakapaku king krus. Ing dati-dating balutamo, makagayak keta, yapin itang Cristong Aring makalukluk. Ngoneng ngeni, ing makagayak, yapin ing Cristong Aring makapako. Nano ing pamyaliwara rete, ing makalukluk a Cristong Ari, at Cristong
Aring makapako king Cruz. Cristong Aring makaluklok, familiar ta na kanin, accustomed ta, sanetan, manakit ketang Cristong Ari, anong nuingan nyo na makaluklok ya. Eta pamamnibait, makanya na ing gagamitan ng larawan ng Cristong Ari. Yapin itang larawan na makaluklok. Katunayan na niyan, karing may nga labas sa panahon, kaya king archaeologist din Kapampangan, putang proposisyon din Cristong Ari, dahil ating Cristong Aring larawang balang bale, buklat din ngawang da. Kaya ba't idungore in karelang larawan? Kabang lalakad at daralan ang prosesyon, pumakanyan. Nanuya kabaldugan ining Cristong Aring makaluklok. Ama kayaliwa, kining Cristong Ari, ang makapako king Cruz, agikatamong gayak king altar for the very first time. Well, ini pong Cristong Aring makaluklok, makagani. Makakorona ya. Royal crown. Makaimalan niya. Royal robe. Makaluklok ya. Royal throne. At ingan nyo na, bala mo muwari, makayalkos siyang manusga. Bala mo mawari at tilo king Arapana, ranked 12 tribes of Israel around the world, from the four corners of the world, north, west, south, and east. King Arapana, at usganala. Detang linugod kayo, ilapin ding tupang idane na king bandang wanan. At detang ninugod kayo, ilapin detang kambing ay dani na bandang kaili. Makanya nyo mawari ing akakit tamong kabaldugan na niting aring makaluklok. At bala mo mawari ing aring makaluklok, kaluparya mo ring ari ding Europa. Earthly king. Metong ya kareng earthly kings na ningyat. Pangayari na is through hereditary o kaya appointment. How different is the king pinned on the cross like a butterfly. Kaya pong krus. Nawin niya pong miyamazamas. Pagkatingiran niya, Cristong Aring makapako king Cruz. Ing pamiyaliwana, king Aring makaluklok, o ine. Ing kayang corona, suksok. That is the royal crown of Jesus, the King. Ing kayang dayang sasagese, ing kayang mabilog katawan, yapining migsilbing royal robe na,
imalan. At ing luklukan o ing royal throne na alangaliwa nun ing krus. Ining larawan ay ni maalalam niya kabaldugan. Maalalam niya kabaldugan. Nung baga, ang gayang pangayari is something that he earned. It's not something that is hereditary. It's not something that is appointed o kaya elected. No, he earned it. Binayad ni ing kayang pangayari kapamilatana ning kayang daya abibo king krus at kapamilatana ning kayang kamatayan. Muli sabihan nito, ining aring ay ni o ining anyo ng ay ning makapako king krus. May itong yung aring sinuyo, pasuyo. Karu para mo rin earthly kings, ngayon yung panahon na iti, banda Europa. Pasuyo nun yung sinuyo. Anyan datang na, ing oras ng kayang misyon, kaya king masala, kaya king yato, at the age of 30, may kuya karing king Nazareth, mintaya Galilee, at kaibat na nita sinuyuya. May mission niya. Yung mission na, yapining to teach, to proclaim the Word of God, to proclaim the kingdom of God. Karakalda, ring taong may nga batubalani, king kayang pamagsalita, alalang buring salanan, king kataghan nga mano nga naning santong kasulatan. Lawin nyo na lamo, deng parabola, the parables, the parable of the Good Samaritan, the parable of the lost sheep, the lost drachma, and the parable of the prodigal son, etc., etc. Then ilapin ng inapse ng amano, ang ngakupin, deng taong makirandam, mga patubala nila, era buring salanan, ang kadaga ng aman. Yapin ng misyon na. Kaya ba't nanita, ang pamanulo na, the medical doctor par excellence, awulo na lang rin bulan. Just imagine that. Ding pile, ding lumpo, makatalakadlat, makaterak. Ding leproson, lilinis la. Balat. Magilang baby kutis. Maliban kanita, miyato na pang obra yapining maging exorcistia par excellence again huling tinabi nala ding demonyo manalipan karing tao kanita akakit de pa ren demonyo kakaingking nala at susulapo karing alip nanda. And on top of it all, pakit na yung power na kapamilatan na ning pasubli ng niye kayang best friend forever alang aliwan na Lazaro. Agyang apat ning aldo makakutkut king gabon makanyan man uli ning best friend forever na pakit na ing lugod na kang Lazaro kapamilatanan ng pamanyubli ng medye
nining Lazaro. O yan ang kasuywan. Aghewanan ng ginutang Iso Kristo. Antimong ari. Ang kasusubdulan. Aghewanan kasuywan. Para ka rin kayang sasakupan. Ka rin kayang subjects. Yapining Matea King Cruz. Epuwari, nga tamong sasabi, a king is one who has a kingdom. And in that kingdom, he has subjects. And those subjects of his, he served. Sinuyuanan rin kayang sasakupan. Aliwaring sasakupana ding sinuyo kaya. O yan ang mayaman, akabalduga na nining larawan ng Cristong Ari who is crucified on the cross at ngagupin, he is like a butterfly pinned on the cross. Ito po yung sanggan nung bakit ngayon kasalukuyan na panahon, ang gagatamong kagalang-galang arsobispo, uri na yung ipatimid. Ne po, pag-usal na mabilog, arkedosis din Kapampangan. Ining larawan ay ning Cristong Ari. Bangkanita, abalo tamo, akilala tamo, na Jesus earned His kingship. Binayad niya ang kayang pangayari. Kapamilatana ng kamatayan ng King Cruz. Uli nita, ang tinamong sasabihan, kaya katamong ngayon ng aldong iti, sana ipokyo ko. Sana iluklukyo ko. Antimong ari, kim puso ng balang metong, king pamilyana ng balang metong, king komunidad antimoren. Ilukluk tayo, ngayon ng aldong iti, panikwanan tamo, aduan tamo kaya, na maging posibleng ilukluk tayo, king puso tamo, ang Cristong Ari, kapamilatana, ning pami kabit tamo, pamagdatok tamo, king puso tamo, detang katangianan ning kayang kayarian. Kayarian ning grasya at kabanalan, kayarian na ning kapayapan at ustisya, kayarian na ning lugod at katutuan. Oreta po, ring characteristics na ning kayariana ning Cristong Ari. Aburi na sanang idatok tamo, ikabit tamo, panikwanan tamo, i-enthrone tayo king puso ning balang metong at metong kay katamo. Amen. Talakata. Sasalpan tayo ko. King Diyos, sikpang may paintutu, di na lang kimbanwatiato, at kang Jesucristo ang anak ng buktong aginuta mo, kaya king upaya ni Banal Espiritu, ni bait kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, ni Paco king Cruz, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldosi, nubdiyang mebe, pepay tasya banwa, makalukluk, wananing Diyos, sikpang may paintutu, iba't ka rin magbalik yan namang keti, bang mukum ka rin mabiyempong may ngamate. Sasalpan tayo king Banal Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pami sa Makding Santos, king pangpatawad na rin kasalanan, king pangasubliran miring mete, at king be alanganga. Amen.
Manalangin tamo, kang Cristong Ari Ari, ban mamahala iya, karing sablang tao, kamamilatan ng upaya ng kayang lugod, ing pakibat king balen kay donan Ginoo, datang kay kami ing kayarian mo. Itangan po, Ginoo, datang kaya kaming kerian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, dinatang ka bangawan mo kayang meto nga malayang balayan. Para ka ring pamuntok ding bansa, amagdalang lugod at katimawan, at para karetang maging sangkan ning pangawala na niti, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kaya kaming kerian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, dinatang ka bangawan mo kayang meto nga balayan ding mikakapatad. Para ka ring magluwalo king matulid ding aliwa, at para ka ring magluwalo king bukod mong karela, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kaya kaming kerian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, dinatang ka bangawan mo kayang meto nga balayan ding tapat tutu. Para ka ring Kristiyanong mabibiyek ing karelang kasalpantayanan, at para ka ring pabustandang mate ing karelang kasalpantayanan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kaya kaming kerian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, dinatang ka bangawan mo kayang meto nga balayan ning katutuan. Para karetang dingamanor at dapat malyaring panaligan, at para ka ring magtaksil kaya ka at king metong at metong, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kaya kaming kerian mo. Nuan ka o ari ning metong sikluban, dinatang ka bangawan mo kayang metong asusuyong balayan. Para king metong at metong, at para karetang maglakbe king sarili rang maymut adalan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kaya kaming kerian mo. Nuan ka o ari ning meto sikluban, dinatang ka bangawan mo kayang metong abalayan ning kapanayan. Para ka ring hanggang pagkapilit magobra para king sablang mayap, at para ka ring sinukuna, pahuli ning kayalandang pag-asa, manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kaya kaming kerian mo. Ngeni adwanta mo ing sarili tang kapagnasan. Manalangin taking Ginoo. Ginoo, datang kaya kaming kerian mo. manalangin tamo, o Ginumi at Ari, kaya bemo kakargan mi ing pusan ding kapatad mi, maging bayan sana ing timbang na uling iti metong yang pusan ning lugod. Pustan mo, maging sikananda ka, ngenit kapilan paman. Amen. Receive all our my liberty.
Manalangin kayo kapatid, paningkagot kayo ngayong daon, matanggap yarapan ng Diyos, sigpang bayupayang tutu. Tanggapanin sa aming ginuy, tingdaon, karinggamat mo, ki kapuret ikaligay ng kayang lagyo, king kaya katangka sa plala ating mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, o ginang Diyos, sa igpami, binili mo karinggamat mi, ing kapirasong tinape, ing ditak aalak, dapat antimurin ing panyulong ning kegang kayarian at ing paintungol ning metoya. Bitasan mo iting panyulong at paintungol kapamilatan ning pamamye mo karete king lagyo ng Isus anak mo. Kalupa na at kayabe na italaga mo king lubusang kek at karing kaparamin tao king labis-labis sa lugod at masolong kasuywan. Iriadwan mi ko milatan ng Cristong Ari. Amen. Ang ginuman tabi yakekay. At kaya kanti mo At nayo rin po suy. makayat nano king ginuy, Salamatan tayong Diyos sa ginutam. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid sugat at makakabos ing pasalamatan da kayong sablang penandit at numan ka rin o ginubanalig pa. Mayupain dito at talanganggan Diyos kamamilatan ng Cristong Ari. Tilduan meng talapagdaon ning meto yato ing keganganak aginuring sabla. Linyaan me king laro ning kaligayan. Tanda ning alang kabupusan mong pamangilala kaya. King gimpanan ng pamakdaon, king krusya ing daliste talapag-ugne. Ya ing ginanap king kaligtasan mi. Ya ing sinakop king meto yat. King kayang pamag-ari king sabla, pepakilala na ing tapat mong karangalan, pana ay biyena, imbyemo, karing sabla, at layon ayam pang ne, kayang kayarian, alang kapupusan. Kayarianan ing katutuan at biye, kayarianan ing grasya at kabanalan, kayarianan ing katuliran, lugod at kapayapan. Ulinit, kambirin sablang ko ring angel karimbanwa, dalit mingke kang ligaya alang tuknang nga tamong kakanta. Tunay kapin banalogin ikawing panibatanan ng sablang kabanalan ulinita. Pagparlampong pabanalan mo sanditing ayn ng slag ng Espiritong ban para kay kami. Malyalang katawan at daya ng ginuming Yesu Kristo. May madang kusang lupkim pamilaz at kamatayan kinwaning tinap. Pepo salamat kaya piraso ne at binyan ka rin kayong disipulos nga na tanggapan niya ikongan at kananye iti yung ganakong katawan amidaon para kay kayo. Maganyan mo naman kay ba't ni nga po ng kinwaning kalis. Pasibayan pepo salamat kay katbinyan ng kalis karing kayong disipulos nga natanggapan niya ikongan at minamkaw kani. Iri ang kalis ni ganakong daya, ang daya ng payo talanggang tipan. Amibo para kay gat parang sablang taa, panggit ang patawaran ng kasalanan dapta niyo iti bilang kapigaganakan kana.
Pasyag tayong yan misteryo ng kasalpantayan. Gaganakan miyo ikpa, ing kamatayan at pamanyabli ng may biye ng anak, darawan miya kegit ang tinapin ng biye, aring kalis ng kaligtasan, lain ming pas salamatan keka, ing pepalyarian mo kaming, matampang tala kadarapan ban sumuyo kek, mapagbabami naman pagkamamu, ingi kami ang sanang may sulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunana kami ang tingmetong, ning banal Espiritu. Ganakan me, o igpa, ing Santa Iglesia makalaganap, king meto yat, manuginap yasa, kambining Francisco kay kaming Papa, Florentino kay kaming Arsobispo, Pasiano kay kaming Arsobispo Emerito, ading sablang par. Ganakan mula naman, din kay kaming ipanalangin niya. Minsan paging lupta, ganakan tala rin personal, akay doon ang tamo, king gino kaniting banalamisa. Ganakan mula naman, ding anak mong di Alejandrina, Alejandro, Anselmo, Rosario, Liana, Marcelo, Jose, Agustin, Amelito, Catalino, Macario, Juanita, Leon, Aure, Ignacio, Sotera, Felix, Isabel, Fred, Salome, Antonio, Dionisio, Rafael, Belen, Luz, Leonor, Lucas, Consuelo, Isabel, Bernardino, Lilian, Dennis, Corazon, Maria Rosario, Servando, Raquel, Victoria, Antonio, Consolacion, Isaac, Ricardo, Mirna, Rosita, Virgilio, Jesus, at Carol Marcelina. Ay naus mong meko keriking yak. Ang tinigambinyak, may telekambin ng Kristo, mira kayan naman sana, king kayang pangasubling mebye. Ganakan mula naman, ding kapatid ming pepay naawa na, at maninayang subling nye, at ding sablang mihango na biye. Tanggapan mo sana kay maligayang harapan, pakalulwan mo kengan, kaano kayong karapat dapat magkamit, kimbiyalang ang gabang kambe, ninwana Virgen Maria, indo ng Diyos, kambe ng San Jose, kayong kalinis-linis na esposo, kambe ng apostoles sa ding sablang santos, at tinupad king malmong kaburian, king kay kabaning panahon, puri nagat paligayang kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ikpang mayupang, kagum na Espiritu Santo po nagat parangalan, manggaman king alangang. Ngini puriyan tayong igpamig lalang kekatamo.
Kabis kami o ginuking sa belang marok, malago ng paggalubing kapayapan kayong panon may banking kasaupana, ningke kang pakalulu, parati kayong may kabus king kasalanan at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninay kami kamben maligayang kapanaligan, king panyatang Iso Cristong kay kaming talapangapos. Kristo, sinabi ka rin kayang apostol, ing kapayapan nalakwang kukegay, ing kapayapan ko babye kukegay. E mo sana baligdan din kay kaming kasalan, nalawan ng kasalpandiyanan ng kayang iglesia at pamayapan me, ang panbilog nagpangking kaburian, ikang biyat magari manggaman ingalanganga, Amen. ilugod at kapayapan ng ginumantabe sa kapilan man kay kayo. At kaya kanti mo. Bakit tapungin may kakamitong tamo at may kakalugod king kapay? Kuda ng Diyos niyo ay malakong kasalanan ng iyak. Noon ay mayayaws kingapunan ng korder. Ginu, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miya nga mano mo, kumayat na.
tatak ning mapie Diyos. O kakong Diyos, kakong malugutig pa, tatanggap ang keng mitmong lugod at kapasalamatan inke kang dibinong tatak ning pamamingwa, inke kang kadyosan babalot ning katawan ko at kaladwa manggamang kapilan. Duro ko kung mitmong pakumbabang kapasalamatan at daraon ko'y matinding lugod at katapatan kaya ka, kakong pakamalan na pa. Pagparalampu ko kaya kayong panwalo mo ko at dimpakamalan ko, kapamilatan iting makapasubaling tatak at pangako ko imbiya ko kimpamanyuyo kaya ka manggaman kapilan. Kaluguran da ka pakamalan na pa, ibiya mo yung pakalulo mo kareting masakit na panahon, kaluguran na pa. Daraon ko kaya kayong katawan, daya, kaladwa at panga Diyos, ning kaya kang lusok kaluguran na yanak. Kimpamamayat para ka rin kasalanan ning yato, hampong para kang kaligtasan daring sablang anak mo. Amen. Lukluk tampo sargi para kang mapila na kapabaluan. Balang ikatlong Domingo ning balang bulan, ding sablang parokya kimabilog a Archdiocese, mikaka second collection la para king mayalo ang sektor, asusopa ning Santa Iglesia, Keti, king kaya katang bansa at king mabilog ayato. Ngeni pungaldoy ti pasibayo tampo mika second collection para king bulan ning Nobyembre ang makaparikil para king National Bible Collections. Dimpong 4% karing maluikum a donasyon mi padalala po king Archdiocesan Apostolate, ding at 20% naman po para naman king Regional Bible Center, at ing mitatagan at 20% para naman po king CBCP, Episcopal Commission on Biblical Apostolate. King lagyo na po ni kaya katamong kura paroko, among Jose Yulacap, ang poing kayang Abe Apari, among Irvin Ray Garcia, ipayabot mi po'y maragul a kapasalamatan karing ega na ganang saop at dadakeyo para kaya katamong kapatag. Mananong na sanang in Diyos, king kapamilatan kaya katamong mal a patron, ingin dunin divina grasya, mas lalo na katamo kong ang tabayanan at pagkaluban grasya. Antimurin po, kindaratang a Miyerkules, Nobyembre 24, pagmasosyan tayo po in Red Wednesday, anting kapigaganakan karinganggang Kristiyano sa martir. Din pong makatuki, ilapin po rin kaya katamong programa. 3 o'clock p.m., Korona ng Dibinong Pakalulu at Santo Rosario. 5:30 p.m., Banalamisa. Agkatanda kayo pong tumagon at misulod tamo pong malutong imalan. At panabilin mo mi po ing magdala kayo pong kandila. Pasibayo po, dakal salamat kaya kaingan po. Talakotang. Manalangin tamo. Kino, pigalume kay kami Kristo, ing ari, ning sablang lelangan. Bilang pamangan para kimbiyalang angga. Sa pon mo kayong mibye-bye, agpang king kayang ebanghelyo, at idala mo kami kintula ning kayang kayarian, anong nuya mabibiyat mag-ari manggaman kay ngalang angga. Amen. Christus
manatiriya kay kayo. At kaya kantimon. Benisyonan na kayo ng Diyos, ingig pa, at ng anak, ng Espiritu Santo. Amen. Misa, mayari may kayo king pamikakalagot. Salamat king Diyos.